بري كمان بافري سنتمان كافلة تفري بيدان تيو تجي نانجري مبارك مسمى بري بافري سنتمان كافلة تكي هم كنا ريبورتي نام بهاجي ريبورتي نام فولو داف لايكي بربادو جت بركة نمانتي قد أمان جرنجرو فولو بربادة فولو أرجع بربادة نانجري أكاسي تجربو نانجري مبارك مسمى رتلي لكن هرالي فيديو لما بانسر رتلي كم أرجع نفهم مباركين إفهم مغافة تجرا نما قد أكاسيرا أنت كاسيني جماعة أما أنت كاري قبل زيجر إنستغرام لا أهم كأي متى أي عاون راتشو داف حياتي جاللج إما كيس سينو نبان استيل አንገቴን መነካት እጠላለሁ አሁንም ወዲያው ነው ቢላ ነሳሁና እጄን ቆርጣለሁ እንጂ ይሄን ነገር እሱ ማድረግ አልችልም ማለት ቢላ አስተሽ ጭቲ መነሲቲፍ አባ መናሲ ሚዲያ ረባቴ ዱበቹን ፈኮዳ ኡሩጎ አኒሳ ደሜን ታማለ ሀዳ አከሽ ወልፉና ወል ባሱ ደማለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتوتاف كبجمتوت أوروشو أكم أكم نافجرت رجرني عافيان أكم نسنين جرا ججباتاتو أكم نغما أني كدلين كيساني كهرس فيديو كبرات إنسيني دي بيتنزرا أكم بيكم فيديو ببار سو بشان سيو كان التيم فتا زنا جن ويتشارا إنسيني كبر دي بيتنزرا بايزو يتشالنجين هرقويا كودا جافا سيني رنتي فكاتا غروقويا توكو نجلا beetuga guyyaa tokko dhiifnee irra ichaadha kanaaf guyyaa 16 kana keessatti ichaadha yaa'u erga challenge jalqabne inneeti malee viewon addii kana laalamaan jiru gadi nu jalaa bu'ee jira maa inni hordoftoonni chaanaalii kooti kolfaan du'aattu jalaan du'inaa dara isin jalaa duunaan aninyoon hin qaba maalifu video kana hundi keessanuu like gochuun dagatina warreen war chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan haaraa taatan fuulli kun haaraa siitite subscribe gochuun dagatina gara video Mali dalonna kana kan gandu malelisu Oromoon hundi tokko mali follo nyaachisu Wallagga shawaa jedhe Arsi hararge jedhe warri addaan nu godhu Oromiyaan hin baatiin dachee kanarraa baddu Oromiyaan hin baatiin dachee kanarraa baddu Yuti alsis miti bales miti Wallaggas miti hararges miti Nuti Oromo da Cairo Oromia maaliif dhiisa ijoolleen kun amma gabaabinumaan gorsa babbareedduu wayii lafa nu kaa'anii rochaadha maaliif wantiin isin karadhu anis hamma jiraannu hin beeknu hamma lubbuun keenya duniyaa kanarra jiraatu hin beeknu kanaaf Oromoon wal jaaladha gandummaa dhiisa gandummaadha wal qoqoodanii eessayyuu hin geessanuu iddoo tokko isin geenye isinii galee kanaaf Oromoon akka wal jaallanni Oromummaa keenyaan ichaadha wal jaallanni wal kabajni jaalalaan wajjin jiraana isin jedha warri gandummaadhaan ummata qoqoodanii ummata maraachuu barbaadu ichaadha rabbi jara akkasiin nurraa kaasu ውበትሽ እንደ ወይን ጠጅ የጎመራ ጮክ በል ጮክ በል ዩቲዬ ውበትሽ እንደ ወይን አራቲ ጮክ በል እንዴ እስኪ ዩቲዬ በል አንዴ ዩቲዬ ተንበርከክ ነው ያለው ዩቲ ወላሂ እግዚአብሔርን በል ጌታ ምስክር እሺ ዩቲዬ ውበትሽ እንደ ወይን ጠጅ የጎመራ ነው እነሆ ባየሁሽ ጊዜ ልቤን ደስታ ሞላው አንተ ትልቅ ሰውኛ ተው በቃ ዳራተኛ ምናምን ተው በግልጽ ለምነኝ ነፍሴ በፍቅርሽ ሐሴትን ታደርጋለች በመኖርሽ ውስጤን ደስ ይላታል ስላንቺ ባሰብኩ ጊዜ ራቺ ኩና ኩማ ሰረተ አርጊተ ራቺዳፍ ሀያት አን ሸኬራ አንሰከነ ሸኬራ ጆሌት ይሁን ከናንድሮ ሰከስተ ጠበቴ ካዴ በዴ ሐመስ ወልቲ ዴቢያኔ ጅሩ ማልጀቱ ካነሲን እስቲል አንገቴን መነካት እጠላለሁ አሁንም እስቲል አጠገብ ወደ አንገቴ አንድ ሰው ቀረብ ካለ እያየህኝ ይቀየራሉ ላንቅ ሁሉ ይችላልሁ በጣም መጥፎ ስሜት ከመሰማቱ የተነሳ ልጅ እያለሁ በደረሰብኝ ነገር ማለት ነው ሶ አንገቴ ምናምን ሲነካይ በቃ አልቻልኩ ወዲያው ነው ቢላ ነሳሁና እጄን ቆርጣለሁ እንጂ ይሄን ነገር እሱ ማድረግ አልችልም አልኩ ቢላ አስተሽ ቆርጣለሁ አልኩ ምን አለ ደነገጠ ከእንደገና ለማደውሎ አረች ልጅ ምናምን አለ
መታረጋጋች አሁን ያ ነገር እንዳልተፈጠረ እንዳልተኛን ቤተሰብ አወቀ ፕሮሰስ ውስጥ እንገባለን ምናምን ያንን መነካት ተጠለዋለሁ ከዛማ ደግሞ ቀሰርጋ ታቀም ምክንያቱም ያው ልጅ ናት ነው ስለዚህ ትመክረኛለች እንደዚህ ነው ምናምን አንዲ ሴት ደግሞ ካገባሽ በኋላ የባል ሐቋን መጠበቅ አለባት የባል ሐቅ ከፍተኛ ነው ምንድነው የባል ሐቅ ማለት አብሮ ሴክስ ማድረግ አለባት የባሏን ፍላጎት ማሟላት አለባት ሚስት መሆን አለባት ነው እኔ ደግሞ ያቺ ሚስት ልሆን አልቻልኩም እንኳን ያቺ ሚስት ልሆን የ14 አመት ልጅ እንኳን መሆን ያልቻልኩ ነኝ እኔ እሱ ደግሞ አይምሮዬን እየወቀሰ ይመጣ አላህን እያስከፋው ነው ማለት ጀመርኩኝ ይሄን ነገር ተስማምቼ የሱን ፍላጎት ማሟላት አለብኝ ከዛ እንደውሳኔ ወሰንኩኝ በቃ ሁሌ ያለቀስኩ ዱዓ አደርጋለሁ የሱን ፍላጎት ለማሟላት በቃ አላህ ይሄን አቅም ስጠኝ ፍላጎቱን ላሟላለት እኔ ወድጆ ምናም ባይሆን እንኳን ጭራሽ እየጠላሁት መጣሁ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ልወደው አልቻልኩም ከዛ እንደውሳኔ ወሰንኩኝ የእንቅልፍ ኪኒን ዋጥ ባንዴ ሁለት የእንቅልፍ ኪኒን ዋጥኩኝ ተኛለሽ ግን ከዛ በቃ ያኔ እንደፈለክ አድርግ ኦኬ ማስታው በቃ ተኝቼ ምንም ህመም ውስጥ ብሆን ላስቆመው አልችልም ምን አረጋሽ ተስማማ ምንም ህመም ውስጥ ብሆን ላስቆመው አልችልም ምክንያቱም እንቅልፍ ውስጥ ገባለሁ ህመሙን አስተናግደዋለሁ እሱን ግን መከልከል አልችልም ህመሙን አስተናግደዋለሁ አይሆንም ግን ማለት አልችልም ዋጥኩት ኦኬ እሺ አልተኛውም ከዛ አይኔን ጨፈን ሳረግ ንክት ሲያረገኝ ይላል ትዳር ማለት አውቀዋለሁ ብለ የምታስብ ግን የማታቆሶ ጋር መኖር ነው አሁን እሱ ሰውነትሽን ቁንጅናሽ ምናምን ያለው እንጂ አንቺ ውስጥ ምን እንደሆነ ያቅም ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚያሳዝነው አንቺም እሱም ታሳዝናላችሁ አንድ አይረዳሽም በምን ውስጥ እንዳለሽ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያነበበ ስለዩማ ኤጋ ኩማ ሰለተ ለጌሰሙ ጀቲን ኮን ገባቢኑ አማልጀቴ ሞርመኮቲ ናማቡ እንጃለዱ አባማናንኮ ከነቲ ጊዜ ቡኤ gaariidha jechuun namni akkasiin dhukkufatu namni waan akkasiin jaallanne rabbi waan akkasiiraan waa fageessu wanta akkasii danuu jira garuu maa inni maaltu na dhibeennaan asirratti kana fide jechuudha beektu fakkeenyaaf hiccitii warraaf abbaa mana keessatti waan akkasii bahanii miidiyaa tokko irratti dubbachuun akka kiyyaatti gaarii miti hin jedha gaarii miti asirriidhaan jedhuan atuman abbaa manaa si ta'ee jiraadhe fakkeenyaaf an akkasiin baate akkas miidiyaa irratti dubbattu kana hin ulfaata siin gaariidha wanni siin godhaa jirtu wanni siin isa gammachiisuudha gootu gaariidha maal jettee kiniini hirribaan liqimsa yeroon ciise achumaan inni dhageessanitti dheetan yaada akkasii garuu immoo hiccitii keessaniif abbaa manaa keessan gidduu jiru akkas miidiyaa irra baataniin dubbatina akka kiyyaatti jechaadha mucaa kana dhageessaniittu Reporti lagi aku mana mata kombar lagi reporti lagi. Amma kuno achi kita foodi bahi bida kana. Lameta kana nufte jennan dini dap tanan jennan kita kali bahaja. Mani babrishan tamam kabel. Mani babrishan tamam to kola mata di jere mani bab. Malif kafalte tiri babrishan tamam tu Dubai nagin. Kumari babrishan. Ega akkuma asirratti argitan maalii fi fooloo barbaacha dhaggeeffadhaa mee viidiyoo kana. Ati maal jetta obboleessa koo eenyunni waan kana hojjedhu siin jedhe. Akkuma dhagaa kofarati an ijoollee kana dhiyoo sitemesi namatti nama dandeessu ijoollee rumariyaa ko nama normaalii wajjin hin jiraannudha ana akkuma nalaa tokko akka kanatti nama hojjetee kana miidha lagatee nama gudurre fooloo barbaacha fooloo argachuu barbaadan aan jedhanii akkasitti hojjedhu naan jedhanii kofaaree musa marratti dalage har'aallee viidiyoo lammaffaan sirratti dalage viidiyoo lammaffaan sirratti dalage keessatti namoonni dhiisinaan jedhan jiru kan iddoo kanaan jedhan isin jiru Kanafi yummo dhuguma maqaa kan kee balleessira maqaa kan kee tureessira biddeena namaa mukan tufu rabbii malee hin jiru an biddeena kan kee akkana jedheedha biddeena kan kee wanta rabbi irka jira waan ta'eef biddeeni kan kee jiru ammas taanaan immoo dhugaadha balleessira ummata bal'aa irratti dhiifama guddaa si gaafadha baay'ee tokkoon illee jaalladha mubaarik kana warra jala jirtan warra illee argaa jirtan jechuudha nama tuna dogoggorsee kanatti galee ammas gama kiyyaan dhiifama guddaan isa gaafachuu barbaada isinillee ummata bal'aa warra na taartaa illee dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Ana nabeta hier. Eko ana nabeta hier. Jembe kafi. Ana tu jal kaba saat dia na dijil tu adi na tu beka seri tu beka ada mu beda. Tu jal kaba kene beka.
wanta kasii ma waan barbaachisu ree wanta dibiraatti wanta dibalataa. Hin barbaachisu lammeessaa waan akkanaatti hin deebi'u lammeessaa waan akkanaatti hin deebi'u amma qofa mubaarik akka dhiifama naa godhuu fi isin akka dhiifama naa gootan hin barbaachisu. Abbicha mucaa kana akkana gochisiise naa dhiyeessa mana keetti. Akkuma wanti waan qalbii. Mubee. Agar waan itti ma gurbaata waa'ee ma tokkoffaa mubaarikiin qofa osoo hin taane yookiin bulaa qoyal tokko akka namni miskiinaa illee sagalee hin taane taa gaafatu waan akkanaa hojjetu miskiinni miidhama mubaarikiin qofa osoo hin taane amantummaa nama rakkate irraa nama dhabsiisaa deema gocha akkanaatii galee fakkeenyaaf nama rakkate. Angurbicha na dhibe malee yeroo dhuma kana nama dhiba akka tokko hundinuu fooloodhaaf laayikii argachuu jecha wanti inni namni hin taane hin jiru yeroo kana namoonni buu garuu عجائب والله. زوج من وتة اللبنية من جسمية من بلد الدبي. اتقوت يا دين تلف لي في عدو اتقوت انقولني يا اتقوت يا دين اتقوتي انقاليس انكو تلف لي في بيشاكر دوي نجيتي يا فتي وتت بسيلاشي انكو انا بشوف urgono ene yellow but biyati akkana gote jollete natan ikkibi jechuma saadam kana guys ega walifu video raf kabadde fakana fakata gababbatu isin isin barse isin gamachire yaada kesan commentaires babarre sun dagatina haga video kabrati walti debinut oro show bye.